ibas Tuhan ta Yesus Kristus, selaku serayan Tuhan ikatakan kami menjuah-juah ras selamat wari minggu man banta krina. Aminna ibas wari enda kita pe ngelakokan kebaktin i tengah-tengah jabunta masing-masing. Tetaplah kita ngatakan bujur mandi bata. Marilah si benakan kebaktin ta enda alodem pengatakan bujur mandi bata. Turang rasenina minggu enda igelari minggu rogate siertina ertotolah ibas mbuena perbeben geluh idoni enda megati kel rebahan manusia biar kote dingen aru ate tuhu labo manusia ngasuk mulai bana ibas mbuena perbeben geluh maka arah kebatin enda ate dibata nuduhkan maka ia teman taarih arah pertoton gelah lid pengarapan ras gegeh ta ngalaken perbeben geluh. Mari dage ngadap mandi bata si jadi teman taarih si mereken serpang pulah ibas kita ngalaken perbeben geluh ta. Guna menaken kebak tinta, mari si puji Tuhan. Ibas gelar di bata Bapa, ingan gunanehken pertoton. Ibas gelar Yesus Kristus, singajari kita ertoto ras ibas gelar kesah si badia. Si ertoto man gunanta, raduken ras kerina tendinta. Perkua ate ras dami ibas di bata Bapa, ibas Yesus Kristus nari, ras ibas kerembakan kesah si badia, ras kita kerina gelah. Amin. Tapi adi ertoto atendu, bengketlah kubas kamarndu, eruk pintun jenari ertoto laman di bata, sila iidah di bata singida perbahanan mereken upah man bandu. Matius 6 ayat 6.
Arpalaskan kata di bata enda, si puji ia aluras kita rende. Berita karena kini ulindingan kekelengan di bata man manusia. Turang rasenina di bata merikan dirina jadi inganta nehken pertoton. Ia setia jadi inganta ngampaikan kegulutan ukur. Iang kana sora pusuhta giala siangka nangkeli perbeben geluh. Ia simulahi bangsana ibas kepicatan ras kebiaran nari. Dengan itaguna pusuh sikote kempak keriahan. Kukatakan bujur man bandu Tuhan, kamka ingan ku cicio, ingan pusuhku nuri-nuri, ingan tadingku pagesahkan. Nginget perbahanan di bata si mahuli, pujilah ia arkiteken kini ulinna, aluras kita rende. Puji Tuhan di Batanta.
kinata kegeluhan manusia ilebe-lebe di bata. Pertoton meinganta nuriken isi pusuh taman Tuhan. Turikenlah kearun ateta kuadepen Tuhan alu pertotonta. Pertoton meingantam pese sura-sura geluh taman di bata. Makamari dage situriken sura-suranta ilebe-lebe di bata arah pertotonta. Pertoton meingantang inget kerina kalaksing kelengi kita. Rikut pe kerina jel masih jadi temanta empakena-kena doni enda. Mari dage situriken sura-suranta si mahuli kempak di bata karena temanta manusia. Mari dage si pepaguhi pertotonta arah ende-endenta.
di bata ngalauken pertotonta. Turang rasenina guna bepaguhi pengarapenta ibas Tuhan. Dengkehken dage kata di bata karena pertoton. Ertutulah kita manbana sebab ia deher ras kita. Itimaina kita katawaripe. Zana ita langina pinggelna guna magikan pamidonta. Keleng Athena manbanta. Icidah kena keleng Athena. Dengan perpadanan naman banta rasa lalap. Bandingkan Yesaya 44 ayat 22. Maria ukurta di bata tetap ertima nandangi pertoton anak-anakna. Maka genduari si cidahkan keryahan ukurta dengan ngatakan bujur manbana. Mari si puji Tuhan ras kita rende. Kenca bagi sidengkehken puji-pujin arah anak ta permata nari.
Mari dage sidengkahkan kata dibata ibas ogenta si pemena enda. Emasi buat kita ibas minggu enda Lukas 10 ayat 1 sehualuh. Si oge alu secara antiponal. Batang belina perumpamaan diberu si enggombalu ras hakim. Kenca bagi guna ngajari ajar-ajar gelah ia ertoto rusur maka ola peltep pengarapena. Iturikan Yesus perumpamaan enda nina, ibas sadakuta lid sekala hakim sila kemalangan mandibata dengan la kelelate man manusia. Lid kape ibas kuta sekala diberu ngombalu. Ia rusur rendahi hakim janah nina sampati min aku ibas perkarangku nandangi imbang-imbangku. Dekah langit hakim tapi dungna nina ibas syukurna, aminna gia aku lar kemalangan mandibata dengan la kelelate man manusia. Tapi perbahan rusur aku igangguna, ku pejore gia perkara-perkara na gela ola nai ia rusur dengan dungna iraukina ayongku. Iteruskan Tuhan nina, begitu kai si inggo ikatakan hakim sila bujur Makin ibegikan di batang kalak pilihan na si erlebo suari ras berengi mindo penampat manbana. Melawan kin ia nampati kalak pilihan na. Kukatakan pe man bandu, pedas nge ibrena keadilan man kalak si mindo man bana. Tapi asumreh pagi anak manusia si isuru di bata, liat nge pagi ida petina kalak si erkenitekan idonyoenda. Terjeng jenda me pengogenta ibas minggu si sendah enda. Ketuahan kalak si megiken kata dibata dengan si make kenca ibas geluhna si tep-tep wari. Haleluya. Ope dengar sebagikan kata Tuhan ibas suarenda mari ras kita artoto kita. O Tuhan di bata Bapa kami si kundul ibas kini rajaan surga ngatakan bujur kami ibas suarenda Tuhan. Iberikan kami dengan kami kesempatan guna muji dengan pebadiakan gelardu. Maka Tuhan ibas paksenda ate kami dengkahkan sada bagini ibas pustakan dunari. Si tole karibanci nambahi gegah dengan pengertiin nandangi kami ibas tengah-tengah kegeluhan kami. Maka Tuhan kam dage singajari kami karena banci pekata endai pesah kami alumuhuli nandangi kerina anak-anak Tuhan sindangkah kansa. Endam dage pertotoan kami Tuhan rah kami kukam erkelangkan anak Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Si jadi bahan khotbah taibas suarenda sada kronika 10 ayat 10:6 sah 20 Daud ertoto ngatakan bujur man di bata. Kenca bagi lawas Raja Daud ku kemah perjumpaan, kundul ia ijer toto nina. O Tuhan di bata, aku ras keluargangku lama tunggu ngaloken kai singgo ibahandu man bangku. Tapi genduari tole dengar ka tindu ibre kendu. O Tuhan di bata, kam erbahan padan karena kesusuranku ibas tahun-tahun sinandangira. Janah kam, o Tuhan di bata, perbahanendu man bangku, enggo bali ras man kalak simbelin. Kai dengar banci ku katakan man bandu, itanda indu nge ise aku, tapi bagi gia, ipahagandu aku suruh-suruh hendu. Peraturandu dengan surah-surahandu ka perbahan syekerina man bangku, janah cidahkan kini haganku ibas paksa sinandangira. O Tuhan, lalit ise pe bagi kam, gergel nari pe engkau mayitah kami, maka kam ngenca di bata. Lalit bangsa si deban si seri ras Israel, si pula Hindu ibas perbudakan nari. Lakon jadikan ia jadi bangsa andu jine,
Arah perbahanan simbelin ras mejin si laku kendu man bana. Mahansa ijapa pekam terberita. Ibelang-belang dunia indah. Ipula Hindu bangsa andu i Mesir nari. Jenari i Pelawesndu bangsa-bangsa si deban. Sanga bangsa andu reh enciatisa. Enggo ibahandu Israel jadi bangsa andu. Seh rasa lalap janah kam Tuhan jadi di batana. Maka genduari o Tuhan di bata, sehkanlah rasa lalap kerina perpadanan singgo ibahandu karena aku, ras karena kesusuranku. Janah lakukanlah singgo ikata gendu. Gelarndu simbelinlah bancila terberita, janah rasa lalap bangsa-bangsa ngatakan, Tuhan si mada kuasa medibata Israel. Janah ipa tetap ndu kini rajanku, ibas sinur surku seh rasa lalap. Pangakur toto, pangaku notokan pertotonku indah man bandu o di batangku. Sebab enggo ipa tangkas ndu kerina man bangku. Suruh-suruh hendu, janah enggo ikatakan ndu man bangku. Maka kam erbahan kesusuranku jadi raja. O Tuhan, kam kap di bata, jana enggo ibahan dupa dan simbelin man bangku. Mindo aku bandu, pasu-pasulah kesusuranku, maka terus siar meriah ukur ibas kini ulindu. O Tuhan, kam enggo masu-masu ia maka, pasu-pasundu tetap tading ibas ia rasa lalap. Terjeng jenda karena bahan khotbah ta, shalom ras mejuah-juah man banta kerina. Kekalangan Tuhan, ibas minggu enda kita bengkat kubas minggu rogate, siartina ertotolah. Ya, jadi ibas situasi sebagian rupana tetap gereja menyerukan man banta, gelahna tetap kita ertoto ibas tengah-tengah kegeluhan ta. Kekalangan Tuhan, ibas kita ertoto si pertama kelebih harus siangka kaikin ertina ertoto sebab adina selaku kala siar kini tekan adi ertoto ni ngenela naibo hal si biasa membagai sebab enggo menda rusur kel silakukan enggo rusur kel enda sidalankan ibas tengah-tengah kegeluhan ta. Maka ibas pak senda ertoto sada si penting ibas tengah-tengah kegeluhan ta. Sebab arah ertoto kita banci ngerana ras di bata, ercakap-cakap ras di bata si mada kegeluhan ta. Bagi pebas pak senda adina kata tema ngatakan sa ertoto ngatakan bujur man di bata. Ya, tentu adi ngatakan bujur nih ngenei adi kita selaku manusia ngasup kita ngatakan bujur nandangi sekalak jelma arkiteiken enggolit sada perbahanan nasi mohuli man banta. Tentu kita ngatakan bujur man bana. Tapi sekalenda ertoto ngatakan bujur man di bata. Adi sidah ndai uga ibas sada kronika uga Raja Daud ibas ia nggo itangkuhkan jadi sekalak raja bagai pemelala janji-janji di bata si Isah kena melalui Nabi Nathan nandangi Raja Daud. Raja Daud mengatakan bujur man di bata arah pertotonna. Sebab adi sioge pe ibas ada kronika indah. Labanci kita terlepas mulai ibas ayat si pemenanari. Ibas pasal 10 pitu ayat sada indah. Pedah Nathan man Daud. Jadi pedah Nathan indah ipesah naman Daud indang goleben percakapan antara di bata ras Nathan ibas paksase. Makana ibahan na piga-piga hal sirbahan sa Daud begitu terlena entah pe takjub akan kebesaran Allah. Kai kam dunina. Si pertama aku rebahan sa kam jadi sekalak pemimpin. Maka kesusuran dupe pagi kubahan jadi raja. Janah imbang-imbang dupe kukurnepkan. Indah jadi sada hal si luar biasa. Ia kap Daud si jadi manbana.
Maka terus kita kubas bahan khotbah ta. Daud ertoto ngatakan bujur man di bata arah kerina kai singgo igejap kena singgo ibrekan di bata man bana. Jadi lid sada hal si luar biasa. Maka Daud ngatakan bujur man di bata. Tapi bas pertotonna tetap ikatakan Daud man bana. Oh Tuhan, aku ras keluargaku lama tunggu ngalukan kai si bahandu man bangku. Lid ije kini terukan rukur. Daud merendahkan hatinya. Lah ia meganjang rukur lang me bancing dekap dukata kena. Wajar ke Tuhan bagai bahandu bangku sebab aku ibas pak senda skala raja. Tapi lang Daud ngatakan sa lah aku metunggu ngeras keluargaku. Makana disidah pendai melala pengatakan bujur ibas Raja Daud enda nandangi di bata arkiteken perbahanan di bata enda. Maka ibas tengah-tengah kegeluhan tapi tetap kita ngenen situasi si muhuli ibas kerina dampar kegeluhan ta. Adi Raja Daud ibas tengah-tengah kegeluhan na labola melala perbeben sini alamina. Tapi arah perbeben sini alamina pe tetap yang ngasuk ngidah kini ulin si bahan di bata man bana. Bagi ka pendai ibas pengogenta si pemenah ibas Lukas uga Tuhan Yesus ngatakan sada perumpamaan karena diberu singgombalu ras hakim. Ya dinasidah nda juga ibas pengogenta enda ikatakan maka hakim enda kalak sila bujur kalak silar kemalangan man di bata. Ya dina sitah maka dilit kalak sila bujur jumpa rahasia pelabo kita merhat. Adi banci ya lapadah dia jumpa. Tapi sekalenda ia skala hakim. Skala si meraikan keputusan. Makana ibas pak senda di Tuhan Yesus nurikan makana lid skala di merumbalu ras hakim. Maka diberu enda mindo gelahna perkarana isampati hakim enda. Tapi kita ikan memang ibas kalak Junani kalak si nggombalu secara sosial lanai maharga. Kita ikan mungkin harta-harta na penggo lanelit janah keluarga na penggo menjauh ibas ianari maka kurang ergana kalak si nggombalu. Tapi amin bagi gia adi sioge ibas ayat 4 ndekah langit hakim tapi dung nani na ibas syukurna amin gia akular kemalangan man di bata dengan laar kelengate man manusia tetapi perbahan rusur aku igangguna ku pejore gia perkara na gelah olanai ia rah rusur dengan dungna iraukina ayongku. Ya adina sidah mulai ibas ayat 4 endandai berarti lah hanya sekedar sekali dua kali diburu endandain jumpai hakim enda gelana perkara na enda ibela. Lah hanya sekali dua kali. Sebab tangkas kelibah na ibas ayat 4 ni bagai ndekah langit hakime. Arkitekan memang secara status nai lanai boya maharga ras mungkin lanai penting. Tapi arkitekan sek na di berumbalu endandai nggope iplawas nggope tahu guai bahan hakim endandai tetap dengan ya reh gelana isampatina dungna isampati hakim endandai gelana ulana ya rusure iraukina ayongku nina. Ada sesuatu yang baru sidatkan di berumbalu-balu endandai arah usaha arah kini genggengenna makana ia iberikan pembelaan arah hakim sila bujur endandai. Kekelengan ni Tuhan ibas pak sendape si idah uga situasi anta ibas tengah-tengah negara anta ibas tengah-tengah gereja anta. Mungkin indah engkau minggu sipe 10-2 kan kari 10-2 kari kita ibadah di rumah mungkin sekolah di rumah lanai banci jumpa ras kade-kade perdalan tanggo terbatas. Tapi apa yang diserukan gereja saat ini man banta. Gelana kita tetap ertoto man di bata. Labor kita kan gulut gunduari situan sinta maka kita lar toto lang. Justru
arkitekan semakin berat siman babanta, semakin berat siman hadapenta, maka kita harus tetap ertoto. Ya. Maka na dinasidah pende di berumba-lumba luenai meseksek ia mindosa. Megenggang ia, ugabi kari suatu saat harus banci kari. Ibela hakimenda aku, atena ada harapan. Maka kita pertoto, adi menurut Jakobus sada ayat 6 mengatakan adir toto kam ulam bewat ertotolah alu tutus. Fokuslah mandi bata saja ketika kita lead surah-suranta. Labo asal ertoto lang. Adibas invokasio kata kena. Tapi adir toto atindu. Bengketlah kubas kamarndu. Eruk pintun jenari ertoto lah mandi bata sila iidahe. Di bata singidah perbahanan duei mereken upah man bandu. Adilit ibas Lukas hendandai Lukas 10:8 henda uga sekalak parisi ras pemungut cukai ibas ianahkan pertotonna. Adi kalak parisi ertoto melulu si kata kena eme kerna kini beluhenna. Eme kerna kini gancangan ukurna aku lapar lua aku ngasuh perbahan sienda, aku ngasuh perbahan sienda. Tapi kalak pemungut cukai ngatakan oh di bata aku kalak perdosa. Dia merendahkan dirinya. Lapisi katakan kelman di batas siapa kita, ise kita. Ngom lebentah na ise kita, ngom lebentan day na ise kita. Maka labo kel perlu siturikan karena kini ganjangan ukur taman di bata. Ibas kita cakap-cakap mandi bata. Ibas kita ngerana ras di bata rah pertotonta. Mari datanglah dengan kerendahan hati kita. Datanglah dengan hati yang benar-benar tulus mindo manbana. Nina peibas Matius 7 ayat 7 ngatakan daramilah maka kam ibreikan. Tuk-tuklah maka pintu akan dibukakan. Ya. Jadi kujasi darami karena ibas paksenda. Tentu kudibata saja ngenca. Maka kekalangan ni Tuhan, jangan pernah berhenti berdoa. Setiap saat harus berdoa. Terlebih ibas situasi cinta. Te aku makana tedah kelatita beribadah ibas tengah-tengah rumah pertotonta. Te aku maka anak-anak sekolah, anak-anak kuliah tedah hatina guna jumpa ras teman-temanna, jumpa ras guruna ibas ingan sekolahna. Tapi situasi cinta ibas paksenda. Erbahansa kita tetap di rumah. Tapi amin bagi gia kekalangan ni Tuhan, tetaplah mindo penampat man Tuhan. Suatu saat pasti Tuhan pulihkan. Sebab virus corona si sangana genduari merajalela ibas tengah-tengah negara anta indah. Indah krina ibas kendali Tuhan. Uga Raja Hizkia ia sakit mekelek. Enggo ipesankan di batarah Nabi Jesaya, maka lanai dekah Raja Hizkia mati. Tapi bagi berita indah Raja Hizkia begitu terpukul. Nerkoh ia janah nartoto. Maka narkitekan ketutusenna, arkitekan makuah hati di bata. Engkai maka banci mukuah hati di bata, arkitekan memang tutus hatina, tulus yebas mindo man Tuhan. Maka iberikan di bata man bana 10-5 tahun nari. Maka lalit si matahat ibas Tuhan. KIP banci lakukan. Virus yang ada situ nah hanya hal yang kecil. Ketika kita mau bersabar, ketika kita mau meminta man di bata. Maka kekalangan ni Tuhan, mari rah teremna kita toto man di bata, maka akan semakin cepat virus yang dah berlalu. Maka ular leja-leja, tetaplah mindoman Tuhan, sebab ibas Tuhan ngenca banci kita megegah, ibas Tuhan ngenca lid jalan keluar, ibas Tuhan ngenca banci kita memulihkan negara tainda, labo banci arah gegeh ta. Sebab
Ibas lagu tapi ibas kitab denden ngatakan ca labo peratenku Bapa tapi peraten dulah si jadi. Amin ras kitar toto. Bujur Tuhan kata andunggo ibagikan kami. Janah pengarapan ke kami maka kata indah nambahi gegah man kami ibas kami dalani kegeluhan kami. Tak kami melala ke kekurangan kami Tuhan. Maka ibas paksenda mindo kami gelahna Tuhan tetap simpegegehi kami. Gelah tetap ngasup kami makaikan kata Tuhan. Terlebih ngasup kami ertoto man Tuhan ibas kerina dampar kegeluhan kami. Bujur Tuhan endam pertoton kami. Reh kami ku kamar kelangkan anak andu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kekelengani Tuhan genduari mari siakukan kini tekentara dukan krina kala sita iba bodoninda ninta dage ras-ras. Aku te mandi bata Bapa silar sibar kuasana sinepa langit ras doni. Aku te man Yesus Kristus anak nasi tunggal Tuhan ta si jadi arah kesah si badia tubuh idur si muda-muda nari. Si so kliaman tergelar si Maria si ngananami kini seran sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Nipakukan ku kayu persilang, mate jenari kuburkan. Nusur ku doni kematen, peteluarikan go keke basi mate nari, nangkih ku surga. Perkundul narah kemuhan di bata, Bapa silar sibar kuasana. Jenari rahmia pagi, ngeranakan singgeloh ras singgo mate. Aku tak man kesah si badia, janalik sada gereja si badia. Persadaan kalak si badia, pengalami dosa, kini kekeen kula, kegeluhan si rasa lalap. Amin. Kenduari sah paksana kita, arsikap guna ngendeskan persembahan pengatakan bujurta. Si bagikan lebih kata di bata, si jadi palas menbantai, bas kita ngendeskan persembahan pengatakan bujurta, nina bagenda. Kala sirna leman Tuhan, balikap ras deleng Sion. Enteguh lamu gurugur dingenlah terpisar rasa lalap. Bali ras deleng-deleng sekelewat Jerusalem. Bagai pe pengkeleweti Tuhan bangsana genduari nari seh rasa lalap. Mazmur 125 ayat 1 seh 2. Ibas kita pepulung persembahan pengatakan bujurta. Mari si puji Tuhan arah kitab nendenta. Ibas ngosi pupulung persembahan ta, mari ras kita artoto, radukan ras doa syafaat takari artoto kita. O Tuhan di bata, simada kegeluhan kami. Ibas paksenda Tuhan, arkitekan keriahan ukur kami,
Maka Engkau persembahkan kami sada bagin buatan kami lid ibas tengah-tengah kegeluhan kami. Pasu-pasu kami persembahan enda Tuhan. Kelana banci pe jadi persembahan simrim man Tuhan. Jana banci pe tole gereja andu makaikan persembahan enda bagi singena atindu saja ngenca. Ras Tuhan si tading ibas kami pe si gejapkan kami enda gerina bekas pemerindු. Pasu-pasundu jana ajarindu kami makaikan sa. Kerana banci pe ipakikan kami bagi singena atindu saja ngenca. Lai salah gunakan kami bekas pemerinduman kami Tuhan. Maka Tuhan ibas Pak Sendar Toto pe kami nandangi kerina anak-anak Tuhan. Ibas pendahinna, ibas usahana Tuhan si masu-masusa. Tuhan si mereka kesehatan pe nandangi kerina anak-anak Tuhan. Kerana banci pe tetap ia megegah, banci tetap mengidah kuasa Tuhan ibas ia dalani kegeluhanna. Kerana pe Tuhan arah situasi terlebih ibas dampak virus corona si sangana mewabah ibas tengah-tengah kegeluhan kami. Banci kami tetap pengendes man Tuhan. Banci tetap kami ernalem man Tuhan. La kami ndau ibas Tuhan hari. Tapi pe arah wabah henda, arah kerina perbeben kami. Banci tetap kami ngerembakkan diri kami man Tuhan. Sebab te kami ibas Tuhan kami megegah. Bagai pe Tuhan la lupa kami ertoto nandangi kerina kekelangan kami si bas Pak Senda singgo terkena virus senda. Tuhan si mereka gegah man bana. Tuhan si mereka kini tekan si paguh man bana. Kelana banci pe tetap ia megenggeng ibas ndalani kegeluhanna. Tetap biar pengendes man Tuhan saja nganca. Bagai pe nandangi kerina keluargana Tuhan. Berikan kaman bana kesabaran. Tetap ia iteroh pasu-pasu Tuhan. Nandangi kerina tim medis pe Tuhan si tetap berusaha mereka si muhuli nandangi kerina kalak singgo terkena virus enda. Kam si masu-masu sa Tuhan, kam si mereka kesehatan man bana pe. Gelah namin pe iba situasi enda tetap biar pengarapan man Tuhan. Tetap ia makaikan talenta silid ibasia guna pehulikan negara enda. Bagai penandangi kerina pemerintahan kami Tuhan. Mulai ibas tingkat si tertinggi nari terus kubasingan si terendah. Tuhan si masu-masusa, Tuhan pe si mereka kesehatan. Bagai pe tetap pentar ya ibas mereka keputusan tapi kebijakan ibas situasi kegeluhan kami. Lalu pape kami ertoto nandangi kerina ibas pemimpin-pemimpin gereja kami. Kam Tuhan si mereka kesehatan. Bagai peras tetap ia ngerembakkan diri man Tuhan. Kelana tetap ngasup ia rebahan si muhuli. Tetap ngasuh biar bahan ide-ide si muhuli guna kini ulin gereja Tuhan. Terlebih pe guna kini ulin anak-anak Tuhan. Maka Tuhan kam dagi si mereka man kami kerina kini sadaan ari bagai pe keriahan ukur. Amin pe bas situasi sebagian darupana. Tetap kami ngerembakkan diri kami man Tuhan. Enam lagi pertotoan kami ras persembahan kami Tuhan. Alukan kam sebab beruh kami ku kam erkelangkan anak andu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kendari sah paksana kita ibas perpadanan man di bata. Di bata kap ingantar toto, inganta nurikan isi pusuh ukurta. Repadan aku, oh Tuhan, kukama kuturikan isi pusuhku. Kama inganku repengendes ibas kerina berbeben geluku. Kala si setia man di bata, itegu di bata kap pusuhna ibas rukur ras ndahikan si muhuli. Ateku tetap setia man Tuhan, Tuhan kap penggurunku ibas rukur ras dalani kegeluhanku. Kala si tutus ertoto, ikuhi di bata, alu gegeh ras kepentaran ibas ndalankan mehuli man kerina jelma. Ateku tetap nurikan sura-sura pusuhku man Tuhan, gelah ngasup aku jadi pasu-pasu man kerina jelma. Teklah dengan tetaplah kamer toto man di bata, sebab ia luken du kap kai si pindondu man bana arah pertotondu. Si pepaguhi perpadanan ta arah dendenta.
Kenduari mari ras kita toto bagi gua ajari Tuhan Yesus man kerina ajar-ajarna ninta dage ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipu badi amin. Ralamin kini rajandu, selamin pratendu, ibas doni indah bagi ni surga. Berikan min man kami, nakan cukup ibas suari si sendah indah. Alami min kami, bagi ni alami kami, salah kalak kempak kami. Olamin kami babakam kubas percubaan, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sebab kam kap si mada kini rajaan, ras kuasa, ras kemuliaan si dekah-dekahna. Amin. Geluhkanlah geluhndu ibas pertoton, dibatan dengkahkan pertotondu, jenari alokanlah pasu-pasu idur di bata nari. Di bata si mada parkuah hati, singgo nenahkan kam ku kemuliaan na si rasa lalap ibas Kristus. Jadikan kam serta tetap megagah dengan paguh. Ia ngasi mada kuasa, genduari nari serasa lalap. Amin.